Sveti Stefan i Jelena Štiljanović. Ovaj blaženi knez Stefan Štiljanović, poreklom iz srpskog plemena Paštrovića, južno od Huma, sa crnogorskog primorja, rođen je od pravoslavnih i blagočestivih roditelja i odgajan u svakoj dobroj nauci gospodnjoj. Još kao mlad pokazao se kao veoma bogoljubiv i čovekoljubiv i starao se da srce svoje svagda ima upravljeno ka Gospodu. Kada je pak odrastao, on je usrdno revnovao u delatnom ispunjavanju volje Božje, koje se učio iz Svetog pisma. Stefan takođe beše vešt i u vojnoj veštini i srcem beše veoma hrabar, kao što se to docnije pokazao u borbama sa bezbožnim Magarjanima, to jest Turcima. Otišavši iz svog rodnog kraja u Srem krajem 15. ili početkom 16. veka, on postade despot srpski i dobi na upravu mesto Morović u Sremu, gde od tada beše njegovo sedište. Pravedni Stefan se i ovde, kao i svuda do sada, uklanjaše od svakog zla i činjaše svome narodu mnoga dobra. On sebe svagda ograđivaše strahom Božjim i bogoljubivim čovekoljubljem. Beše izobilan verom pravoslavnom, molitvom i milostinjama, kako prema ljudima, tako i prema crkvama i manastirima. Iako beše opasan vlašću, on nikada ne zaboravljaše činiti pravdu, no vremena u kojima on upravljaše behu vrlo teška i neprilike pritiskivahu njega i njegov narod sa svake strane. Pravedni Božji rodoljub, ovaj divni knez i despot srpski, može se zaista usporediti sa svetim Aleksandrom Nevskim ili sa svetim Jovanom Vladimirom. Upokojio se početkom 16. veka, po nekima 1515. godine. Na grobu njegovom pojavljivala se noću svetlost, prema kojoj su i pronađene njegove svete mošti, koje su dugo počivale u Fruškogorskom manastiru Šišatovcu, pa su za vreme Drugog svetskog rata prenete u Beograd i položene u sabornu crkvu pored tela kneza Lazara. Njegova žena Jelena, videći netljene mošti Stefanove i čudesa od istih, zamonaši se i predade podvigu do smrti.